Veliki pozdrav svima, evo danas ćemo pokazati kako održavati vaše kompresore koje imate kod kuće. Dakle, šta danas radimo? Danas treba da promenimo ulje, jer kompresori crkavaju baš zbog toga. Ako se ne menja redovno ulje i onda dolazi do havarije. Ovo je u pitanju neki od 50 litara. Ima dva voda za vazduh, tako da možete priključiti dva potrošača. Ovdje mu je sigurnosni ventil, ovdje mu je okno za kontrolu nivoa ulja i tu se ispušta. Ovdje se doliva. Ovdje mu je filter i on isto mora redovno da se održava. Trenutno je napunjen. Šta je znam, mene služi, zadovoljan sam s njime i to je to. Kada smo već tu, mogli bi da izvršimo i drenažu rezervoara. Šta to dođe? Ovdje nazad ima ovaj šraf za ispuštanje kondenzata. Iznenadit ćete se kad budete vidjeli. Evo, ja već vidim ko kafa voda. Znači, gledajte sad ovo. I ovo isto mora da se radi, jer ako to ne radite, onda onaj ko farba s kompresorom vrlo dobro zna o čemu govorim. A dobro, ovaj moj nema. Vidi se da ga redovno održavam, znači nema kondenzovanu vodu, nije. Malo ima, evo. Nekad se desi i kada ga otvorim da bude prava akva bara. Sada treba da ispustimo ulje. Kako se to radi? Znači morate imati pripremljenu neku posudu. I ovdje oprezno. Kada se možete rukom. Sve zavisi od modela kompresora, znači ima kod nekih da ima dole neki šraf za ispuštanje ulja, a kod nekih mora ovako na ovo okno za kontrolu. Znači kod mene se ovako ispušta ulje. Preporuka je koristiti kompresorska ulja, jer su malo skuplja. Evo, gledaj, moje već crno prljavo, jer znam kad sam ga sipao, nije bilo tako. Evo. Znači, pogledajte vi kako je ulje. A vrlo dobro znam kako je bilo kad sam ga sipao. Ništa, sad čekamo da iscuri. Malo ćemo ga i očistiti, pogledati filtere, šrafove, isto pogledati kontrolu, ispitati sigurnosni ventil da li isključuje i kad ga uključuje. Evo, ovo je 99% najveći krivac ako ne menjate ulje. Svi misle, a neće on crknuti, bitno je da on ima ulje. Evo vidite moje ulje kako je crno. Crno kao kod kola, ko da je na benzinski motor pogona, ne na struju. Ja ću malo da nagnem ovamo, jer mi se već napunila. Inače ovo ulje mogu za nešto iskoristiti.
I sada, pošto ulje nije iscurilo skroz, morate malo nagnuti. Gledaj. Dobro, možemo da vratimo. Naravno, ovdje morate voditi računa kad skidate i zavrćete da ne stegnete suviše jako, jer može onda puknuti i onda ste uradili posao. Šta sada radimo? Skidamo ovaj čep za punjenje. Stavljamo ga sa strane. Uzimamo ulje. I istovremeno pratimo kod mene ovaj crveni krug. Znači ova gornja ivica, to je granica. Znači ne smete preći preko toga jer onda počeće da izbacuje ulje kroz vaše potrošače, uređaje, taj pištolj ili možda dođe do nekih kvarova, a ne smije da ima manje. Znači vrlo je važno da kompresor stoji na ravnoj podlozi. To je broj 1. Ovdje bi bilo dobro da ima neki levak, ali ja sipam, gledam. Za sada još treba. Malo stanem. Znači trebam još malo sam. Još treba. Samo da vidim. Još malčice. To je to. Možemo da vratimo čep. To je to. Evo vidite kako je prljavo. Ali ni ovdje ništa nije bolje. Dakle, ovdje imamo kondenzator, imamo namotaj, motor, imamo ovu turbinu. Sve gledamo, prvo gledamo vizualno da nema neko oštećenja. Dobro.
Evo, stavili smo sunđer. Ne smijemo ovdje stavljati suviše debelo. Ovo će biti sasvim dobro. Sada je tu negdje oko 8 bara, znači napunjenje. Sad treba da vidimo na koliko ga uključuje. To je to, eto, uvjerili smo se još jednom da je sve u redu. Eto, koliko toliko smo ga očistili, sad na nešto liči. Eto, kompresor pre i nikada. Vidjet ću tamo na proleće, ako Bog da, da mi njega lepo ofarbamo u crno i bit će to sve super i onda ću da uradim neki generalni remont, da ja otvorim komplet motor, da vidim šta se tu dešava. Za sada lepo radi sve, znači najvažnije je da redovno kontrolišite da li ima ulja. Nisam imao nikakvih kvarova. Znači morate održavati. Jer viđao sam i dosta kompresora koji završe na otpadu. Završe zato što nije se ulje menjalo. I vama isto savjetujem da koristite ulje baš za kompresor. Znači nemojte koristiti Sae 30 ili ne znam ni ja šta. Bolje kad stavi njegov original, jer ako stavljate ovo Sae 30 onda morate češće da menjate i onda hoće da penuša i nije to ulje za njega. Ništa, to bi bilo to. Mi se vidimo i veliki pozdrav.